Festival nove ruske narodne špivanki 28. Ružova Zahradka bude otrimani na njedzelju 4. marca u studiju M Radio Novoho Sadu. Učujete 16 novi špivanki u vyvodzenju vokalnih solistoh, a revijalna čas programi bude pošvecena Mihajlovi Zazuljakovi. Čekame vas 4. marca u studiju M na 28. festivalu novih ruskih narodnih špivankoh Ružova Zahradka. Na njedzelju od 20 hodin u terminu televizijnog magazina i širokого plana hodni se patris direktni prenos zoz 28. festivala nove ruske narodne špivanki Ružova Zahradka, ktorý bude otrimani u studiju M. Festival nove ruske narodne špivanki 28. Ružova Zahradka bude otrimani na njedzelju 4. marca u studiju M Radio Novoho Sadu. Učujete 16 novi špivanki u vyvodzenju vokalnih solistoh, a revijalna čas programi bude pošvecena Mihajlovi Zazuljakovi. Čekame vas 4. marca u studiju M na 28. festivalu novih ruskih narodnih špivankoh Ružova Zahradka.